sebelum ni kita belajar macam mana cara nak membersihkan najis. Tapi bila kat sekolah kita belajar basic saja. Tapi bila kat sini ustaz ajar satu-satu, panggil kat depan and then cuba. Rupa-rupanya selama ni kita bukan membersihkan najis, tapi kita menyebarkan najis rupanya kat rumah kita. So bila hari ini dah belajar, so kita boleh praktiskan balik apa yang kita belajar kat sini. Yang paling seronok bila buat praktikal tayamum lah. Sebab last buat tu time sekolah, tapi itu dah lama sangat lah. So masa time sekolah dulu pun praktikal tayamum tu tak secara detail, secara asas saja. So bila saya dapat belajar lagi detail tentang tayamum, just tahu syarat-syarat tayamum macam mana, keadaan seseorang perlu bertayamum. Saya rasa macam ada lagi benda yang saya tak tahu. Dan saya rasa mostly orang tahu ataupun tak tahu. Macam jamak dan kosong. Sebelum ni saya selalu ragu-ragu dan tak pasti. Lagi-lagi bab niat. Kalau saya nak travel ke apa, mesti saya akan tengok Google. Dan Google akan bagi panjang niat. Tapi padahal hanya 4 poin saja. So benda tu memang membuatkan saya lebih yakin. Dan kalau saya nak travel lepas ni, saya dah boleh amalkan. Sebab sebelum pun saya hanya solat seperti biasa sebab saya tak yakin. Tapi bila saya dah yakin, saya dah boleh gunakan dosa solat yang dah terkeistimewaan umat Nabi Muhammad SAW.